Polan teti ketua rumbongan wat megawat gula pahi pakalaring kerta gena aja bodoh orang gula gijengan bu jimaki je deh lah benih lah kini ke rombong nah gula gijengan rombong nak rozak tema baru Darul Amin jadi bah temu norok gula norok rombong na gula bah mah lebih anggota gula ni tak makin kiri kele sepo mah beda gantom yan bu ada apa jong ya ambian ega bos sang bi kedua rombong na jantar gantom mbak majong ya ya gula ni ke dari Arafah mungkin ke Musdalifah tak lah ada jong area padahal kok tukang pidato dan gula kala ke bu embu setua kini ka ila maju ra jong ban kabara wala kabara iko ada gula bah mancing tak nemu kursi gula kala kini ka ya lajeng mancing gula salada pa ke Musdalifah lemah ngocah apa rojongnya milih belikir milih aki kok jong ai mak nyaman deh yo re kerja gula milih gula sana saya baki tahun ini buat saya tak makin gede kini ternyata tahun ini ke Makassar tahun ini ke Makassar lagi nama mati anan mati kepi dari kereta gede aja tak tahu ke Makassar gitu awam sarah beri kir ya bu beli kir bu lah sabar tak kau hilang kau jadi guli seneku dapat gemina ngula pelaksana lagi jumrah Aqabah dapat bi gula ke tenda embo gini bang ngocah dong di mana kemian di naya aduh le pangkal terakhir padahal di jemaah gula nih di jemaah gula iri kolan gula mikir embo setong gitu itu ada bok nih ngapa kan tau bok jalanan jong kok detek kok tak kau posang teng mancing gula berharap abi gula bertambar kelaku nabi gula bertambar bu apa jong ya can hokom mula tuway ngambian nikah tahu sa jumrah tibi bu ibakila darap pa bu wabi gula cak melena merepot ke gula orang la tuwa umur belum belu la nundu senikah nonom tak bangocang angko ari salong mo bolong ongkos law lihat tahunan paikil bakil na cak iya tuh repot kok gareng sorang re jan gula air acun lo ni santan benorek bawa enak bu maran bu nikah jumrah berarabu perempuan nyak bunyan manusia nyaman jumrah ini ka orang aten ikhlas bungkon gula termabenter ada rosoro terakhir pak kun norok ke kamar gula norok ke kamar bu norok ke kamar gula ngambo kita dong kau jangan lesoy kau gula masalah tedung ben bu embo sa kalau war gula bini gula bang ngocah herah di bini anyar Allah bigu le barabar bu dan gula are mare tawaf ifadul bu go bigu mintanya membian go bigu le barabar mintanya membian aci siapa takuatannya robo si Madura takwa ada nyaman saya beri na tulisan wa jaya kok la nyambih ya siapa bu nyaman ban bu Makkiyah apa Makkiyah diri Mekah bagon gula kalam lo kagin bigula akhir aja renggula letak nemo celah bigula barabar marabu bani beri na doa tako orang nga sejarah tu ka doa mandi ko jong apa bu marabacah ko bigula marabacah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar al-fatihah mama banda ada iya bu pangocah gini enggak ya mon orang saya sejarah jong bagi ngocap banda gelu kok aja apa mon kurang lajang mangkat tibi deh ya ceremet gula lemah te gula sakit tabu geng dok remah teti mon nyambi pudu nelator ada menang bagi sebentar rosoro nek kabar teti jak bong sombong cabut benar Allah jawat magawat ya jawabuna ulama dari mana satu-satunya tanah tidak usah berbuat dolim hanya berniat membuat dolim berbuat dolim di dalamnya Allah akan memberikan siksa kuna niat nudhikhu min adabin alim wa may yurid fihi bidzulmin nudhikhu min adabin alim siapa orang yang niat agak baik kedoliman Mekah jadi tanah haram jadi bingkok langsung iberi na siksa mangkana langsung iboles kana ikan ego
langsung ibalas